ariko ubwo niba utarakoze subscribe ufana ikipe ya Arsenal, ufana Man, ufana Chelsea, ukaba utarakoze subscribe ufana ayo makipe agiye atandukanye za Real Madrid, ubu koko Umuhoro Sports uhuze iki? Ikintu cya mbere ugomba kumanza kumenya nuko ikipe ya Arsenal EBERECHI Eze yerekeje mu ikipe ya Arsenal. Ese wari ubizi? Uyu musore wamwita Rasmus Hojlund aje kwerekeza mu ikipe ya Napoli. Ibyo byo wari ubizi? Garnacho mu ikipe ya Chelsea bisa naho bigiye kuba byarangira, aje kwerekeza mu ikipe ya Chelsea. Nabyo ntabwo wari ubizi. Ese wari uzi yuko nyuma yuko ikipe ya Tottenham yabuze uwitwa EBERECHI Eze, wari uzi yuko ihise ijya gushaka uyu musore witwa Morgan Rogers, ariko ibonye ko bikomeye ihita ijya mu ikipe ya Man City kabigiye gutwara uriya musore witwa Savinho? Byose ntabwo wari ubizi. Rero ikintu cya mbere ugomba kuba wamenya, rebera ahangaha tugiye kuba twaganira kuri deal y'uwitwa EBERECHI Eze mu ikipe ya Arsenal. EBERECHI Eze mu ikipe ya Arsenal byaraye birangiye, personal terms zarangiye ndetse n'abakipe yombi yumvikana $60,000,000. Reka tubyinjiremo neza cyane. Icyingenzi nuko wakora like kuri iyi video, ukaduha igitekerezo cyawe ariko utibagiwe gukanda subscribe. Let's go.